Ka KGP Sinat Sepni Urban Mission ka balong ka wei ka tna tray kam jong ka KGP Sinat Sepni ka la penlong ya ka awareness program ka musical event ka ba ki ai kerteng break free ban hikai kham tam ya ki khanna school ba kin yo ya ka jing lai luoj ni freedom na ki jing kerni ha ki jing di ki besniu ka jing lai luoj na ka jing sha pen choy ne jing sha pen ngop ha ki parlok ne ka peer pressure ban lai luoj ru na ki jing ban kya ha ki jing mo jing perkhat jong ki khna ya ka ni ka program la pen long ha ka community hall jong ka dor barsnong jayaw lum pelon ya ka ni ka program la pen ya da Reverend NM Yang Rai I belong I director jong ka urban mission Dari Kongsi Malayang, Legal Cum Probation Officer, District Child Protection Legal, Jaga East Sales District. Jika Port Kodong Kulawan pada Sembrani Kong, pada Dalam Kandang Batu, Katu Iwan yang bersyukur dengan Dr. Jafimak, Lendur Kuiki, yang kecil syakli Gawati Ai, Bat Niki Nanti Banginan yang hidup. Bat layo ya ke jingkren naiba SS Marbanyang. I belong I counselor jong ka urban mission. Yang kita ajar, kita di drug semua. Kita drug use, yang kita drug abuse. Okay, now ini. Drug use, drug use, drug use, drug use. Kena kasih abang top semua. Sekarang ni drug use, drug abuse. Kau sekarang sini mah, sekarang sini. Dan ajar diberi saya bagi drugs. Nah, ada drugs orang apa? Nah, ada helikopter. Tadi aku bilang untuk ASEAN. Di Yasmin thought about straight long. Sati kita doai. When drug is taken for medicinal use, it is called drug use. The use of drugs to cure illness, yang drug use. Tapi di drug sebab pang, di dalam si doktor A, doktor B, yang ada kian. Balai kopi, perangkap drug kita kata sistem dengan mat lebih dendai. Oh, dendai. Plastik sepan. Nah, semula tempat pun dipanggil sih. Yang balai ayu. Kepada Tuhan. Dapat mensim luar ni. Ha? Sanke. Tak. Lepas apa pan? Mesin dawai, micin dawai, midi dawai, kan bawa produk. Yang okay, drug use. Bukan sekali berbuat. When drug is taken for reasons other than medical in amount, strength, frequency, or manner that cause damage to the physical or mental functioning of an individual, it becomes drug abuse. Kita diberi nak diberi cek dawai terhad. Jadi pada di sini persilakan. Jam, lomnon. Bun sini kena sedang luai, orang gateway drugs. Ban poison drugs kerana kata bagi orang gateway. Sedang di EU, dibiri. Sampai kanan. Ha? Sampai kanan. Doa di bawah yang polok pada dan sesuai kena problem sampai nak wajah yang tu grup diberi di mau jadi akan saya apa Bad ya ka awareness program la ai de ikong M Warjri I belong I District Child Protection Officer East Khasi Hills District. We overdo not कि खिन्ना at the most max
son suang kami biji labiang mungkin latest katamu nama kalian hidup kamu ketuka 6 to 8 hours of sleep mentang kalian dia dalam school kamu biji kamu dan bila kamu kia si biji kamu biji pada di pindahan school biji kia kamu school ya, namar bapila exhaust sila dia. Pi, ladang lidon kam ke sound main bangin perkan, lidon kam ke sound body, ke health body, ke healthy body. Dia ladang imtia kapor ke biang. Hilang puno, kakta directly ya ke jabian jogi. Takamot ke daily activity juni ke disrupt no, nangta ke relationship juni ke disrupt no. Hibur pelat ki mood swings ru. Kiji yo slow mood swings. Kentai kiji yo slow mood swings. Mendai kaki kentai wadon mood swings. Isyan ranglo kiji yo mood swings. Mentah. Manu pada hagasni kebabhemi othiaran da koi school si shrai dewe. Rakti. Dombriwa bam biang thia te jadi rumia chute la su dom la ya nang la sot sot ke khli dom no hai namar ka body ru la than ka khli ru la than ta pini jing dom no ini tak man small long fresh nei kawai ka long very burden someday ya pe bai kina anta long kawai ka bafi ha ban keri ka long ba one is self infused stress kata kamu ba kumbang manage sisi swa fikra katu bade ka self infused stress mo kawai krem si jeri bana kina ki jiyo ka peer pressure stress kata peer pressure stress kalong ba ladai parlong tangai long kumni ngaru ladai daplong lang to. Another thing is exam stress. Manu sedang exam stress. Rakti. Dari sedang dalam exam stress, fiesta kamu naik. Tiada nila bukan stresses haga jikim juni miten ke banyak. Tentang kidon kibrio kibakwa ano bankuet si kay porle. Dathan balik exam lang no. College na akan jupon justi. Manu ba college yo baca exam. Rakti dalam stress kala lathai kala rakti. Takamot mo bisa dai. Ni dekat perlong example kia itu jadi exam that is very nice to see. More. Another stress is family pressure stress. Manu ba email pa laong pa ba? Kelas manu siya kelas 10? People long you. Wala ba people long you? Follow you. Ngahapin ko keloy ha, laga namiyo ang napili yang namla malpikot. Toh, manu follow engineer? No one. Okay, wait. Doctor? IAS officer? Politician? Musician? Actor, actress, artist? I would humbly request all of you to have your dreams. Not kay ka dream day ba
building your dreams. And it's okay ada kumangaru mensua nagwa balong doktor. Nagwa balong doktor mereka nang hele ngachinch no. Nomor ba pas metrik lepas bahasa hari ada arts lenu. Kuasim iko ithat no ikai iko basumai poi degree kuasim honors iko that no ikai basumai first day na sabe sabar tresu iko shift no sa history dan ada kalau archaeology layo admission pangno dono balik archaeology ru lemno poi no MSW pre hapon mga pang iklan may parang out of society mo tingi juga kular the best friend jangan tingi juga kular ba itar be drugs user iklan it was the last stage ba pangitip ba use drugs they out of frustration nobody to help leran dengan real is society mo dia kagis jumi ka inspire pada yang bangan long mangalit MSW ngakam picture yang ada mengatrai social welfare namadang ada MSW ru knowledge siapa ngatrai siapa masmale ngapuli ngapentebet susu yang ada child protection kata kajing yang dulu bajongan it made my dream change hendai ada if I look back ngasutu ba itu ki dreams jongan Kibangala perkat hajabian day, it gave me way for that to strive and become who I am today. Fisudu, terhadap I humbly request all of you to have your own dreams, not what people only even long, mereka dream of it pave out the way. And kawai lu kita iban kenal mahal soal mental health day. What happens now ke kebal kibriyo kit on. Mo, nadap hidup ku haka hasuki bersama ku iba adobar ila abat testify haka suki bersama mengiru kibun kinong kawang mau. Nadap kibun kinong pek ki day takamut ka dreams jopi ka mental health jopi ru kala mahabat effect. Nadu mentah piabat pentemau bayar lagi is kawai kalong ba it's okay to fail. Number one, it's okay na it's not okay na. It's not okay. It's okay to fail. It's okay to have setbacks in your life. More, it's okay to rest and relax. Ngimting long baka patay ka long fast kunya bangi long fast lang. It's okay. Take a day break. It's okay. And it's okay to accept who you are. Now, you don't need 3 years more. 1 year is to Ladaf film so not you plan no. Cuba film so not you lagi ka patulun ka head tham le raska ka head tham film no. He alter na. You don't need to change yourself, but you change what? Huh? Change the guy. Yaga, jingpet joki yaga situation joki. Kumane, dal itu bawa record sismi sa exam. That you need to alter. Study man kasni kindiat. The one for exam thinking you should revise it all biang no stress. Dina. And thinking your bangan ada bang tu ngan change no yala de. Manu sudah tunta. You don't need to change yourself. Change itu ibrium kan ibadat kamu yang change. That is alter. Another one is avoid. Avoid okay? Subuh yang mai tanah yang ni ayahnya ni pian mas koi kamera sama ini ayahnya. Oh ini si kentian ayahnya subuh kentian. Ha? Avoid. Ngamu dong kibriu ni tingting ngathadam
avoid in a bad way, but avoid namenta babin long healthy lagi. Babin lagi jadi mau berkat lagi ki. Dan yang bang tiok tang 60%. Balik tang 40%. Hah? Kiong no, dijual reply ni bilang nak kiam siam ni. Kiam siam deh. Community to better luck next time. Okay. Another thing is accept. 3 years. Accept your own individuality. Kumbalapin kenal mana? Habai pun latho. Ba numdan iway so iway haladan iwa anani borok koi kepertai deh numdan so iway mapi. Stang lain stang refidon identical twins. Henry ladan iwa numdan nama latho kerpang mipi. They accept your own individuality. Penclaim your own self. Yang kamu kompet lagi, indai long ba, idai long komte ngam ngam long komta, imei oh ya mengadai long komta, ipai oh ya mengadai long komta. Siap ya kai kebabahan berbahaya lagi, accept. But bread no ya kai kebasliu. More. What are the 3 years? Menurut kenal. Number one. Ông em xíu alter. Either are very boring, is no thought, is no thought. Ngam tip ni berkan dalam fikir ma. Second one is avoid. Third is accept. More. Dia syabal berkut. Ngan ai yang ini jemput ma. Things to remember. Lakau lada kikwa abang thoru melelai. Setbacks don't equal to failure. You are allowed to set boundaries. Takamot allowed to set boundaries is bankyar ya kanu kabasniyo, ban khni ya kanu kababha. Lada ipang lani bisno depressed, lani bisno kibriu bisno tho yapi, lani bisa ba. It's an illness. It's okay to have an illness. It's okay to rest. And not everything you think is true. Tang kini kentip kublai suwon. Kumjuru layo ban aya kejingkren na iba Adelbert nong room ibelong inong mikmat jong ke 17 North Shillong constituency. So let me put a question before you, especially for our beloved youth, ours today, for theirs tomorrow. Let me put a question before you by asking whether do you really want to be an instrument for a change, CHAIN, or for a change, CHANG? What do you want? A change or a change? A change? Louder? Are you sure? Okay. Let it be an instrument for change. How many công ngay trong mùa đời dù lấy nông vụ để lục thao hadin ko COVID ka klam ko pertanyaan baru niyo yang ya kau ni kedua yang kum ni beliau na sinat ngamit baka COVID karuan ra tu jingi jengai hapreng lui weipat hapreng ki bayeng ki pasem hapreng ki manjang tumarka nanit nang ko ingam ti bopi menjur ne nadu bawan ke mobile phone lawan ra
yoru ya ka testimony na iba w thank you ibelong iway ni kisamla ibalangop hagini ki jajingdi ki bate bakhom ye I la yoru Sebelum dijumpai Bajira di Pastor Pasien Dr. Edi Bal Imbang Jislok Jung Pasien di Pastor di kelas Bang Yusno kapulong ina banganang sutusyo ka jigem bal no banyak jigem dai bo belai bal kumjuru bangan akberi ki baki ayah ina dengan train ke duwe ke staff bani ratna ke pas ki we pat ki balang jingdi kembangan no bad memang banami sim iki bad bangan subanaino iki lakli la iki biar sistem pat ni penting dia jingpudin tentang ayo penting dia jingpudin bad kedai baro kedai jingdia kelar jumle jingem amar pol tho si pol nang kuden nang a ukat linang basan nang basan ke baknyo kunta da we da press logic thau kman iki baro bagen ladu no iki baro la jalan kman dengan mat syar kata macam dengan abadan mulai mat syar justru kebagian partai kita sekolah bahwa antik spa saya sepan apa kentir apa top apa sekolah dan mentah boleh pada jangan ini yo kerja justru kebasyar batang ini kentir boleh sebut batang kemau dan kejuai tentang jangan unjuk di email para jangan dan mutai menginang lah minyak kenti kecil alam jumlah ini kita tulis sebuah program jumlah amin. Haga jingkren jong I pastor yang rai ila ai khuble ki baro ki balaya don rangkat haga tei kasngi. Kham tam ye ki khna pule jong ki school baper ki balawan ban sngap ya kene ka awareness program. Ki nongkren baro ki lapen kan mau ya ki jing sniu ki bami kham tam na ka jing pran kami u drugs u bakta bha kham tam ye ki khun samla ki jongi hakene ka program la yoru ya ka jing ruai na iba ador bha shang pliang lambat ka kanhuan ka jongi ka balapan sngo tenat ya baro ki khana school ki balaya shembanta hakate ka program kumban pan kan mau ka urban mission kalong ka way ka tanat rekam jong ka sinat sepngi ka bala trei bha kham tam hakabaya dei bad ka jing arab yakini ki breu ki balangam hakini ki jajing di jingbam ki bapen buai kum ka kiat bad ki drugs yakini ka program bekerpang ka bala ai keteng break free laju penlong man la usnem nado usnem ar hajar khat lai